Kunyiramba. Okay. Muna kwa kudi? Kwa kalene. Na iwani hanjira muna kwene. Na wani mudina kabagi. Muna dilongeshi. Muna sendere mchumani. Twasendere mwe tunyemba. Tunyemba. Muna kwa kudi? Tunayo kufu. Muna kwa kufu. Anafu anyene. Mama yetu. Mama yetu. Chuma nchina kishafu. Jikatu. Jikatu netu. Okay. Yuma nyalete ikatu. Ikatu ya fuma kudi? Kudi nzambu mwa. Kudi nzambu. Nzambu di walete ikatu. Wani? Nzambu di walete ikatu. Ine mwana. Ikatu ya fuma kudi? Ikatu ya fuma kwenye jimba ene trantu. Jimba ene trantu. Okay. Na imoni muna fumi kunyiramba. Kunyiramba kwa kulena kunikutu. Munendi na hitu kwa ma Holland. Mwanye mkambizi. Kwa mga na 14. Na 14. Nino hiko ya 16. Ikushimu na jihola jiri na hii. Na fuili muleji kulema kwa kudirongeshi. Hela nechu muntu na afu. Chana afuye numuna dirongeshi kupata hii kanda. Kanda mwane ya kukashumuishi. Mwanteli madirongeshi adeku. Ine yu chuma choka shumishu na wa mudirongeshi na mwa mwega mwakara. Nechu, mune nene mwaka kwa nechu. Yenga. Icheni madirongeshi adeku kwa andikana. Madirongeshi adeku kwa andikana. Madirongeshi adeku saya. Ichuma chakuira muntu weji mo chiruga dia. Ichuma chiruga dia. Yenga. Ichuma dirongeshi ne muna mwaka ya kudi. Tuka kuyuru. Rongan. Rongan hafu mini. Eni matonzi ne mwaka ya kudi mwakati mwani. Kuna ndi kutu hafu mini. Sibadirongeshi de kwesikeja. Choko mzatira kunzambo. So muna dirongeshi na kumzatira nzambi. Yenga. Niti minyuna mzatira nzambi na dirongeshi na. Badirongeshi kwesikeja nyikabu na kumwekesha hii waidi ne kuya kuchechi. Ya kuchechi. Yenga. Aha yuma nyikwao. Ukwasha kuwa kwetu ana akankiri. Ukwasha kuwa kuna na akankiri. Ichita mboka kutonga waka ya mburisha. Yenga. Ayeno yumo. Yenga. Okay. Nafikirisha nami nzambaka iteja kumira mburu. Mukiteja ndine. Ano yume muna 10. Nzambaka iteja muntu na kwashimu kwao mukala ya mburu. Hela chuwa yanga kuchechi. Ichi na chechi kupinka wa mburu. Na chechi. Mkanda wa Efeso chapter 2 na verse ya 8-9 nao. Mlongana ya mwini na luwi kukuhuelela. Hiyenu awenuku ichamukunkuru chanzambi. Hicha kunyi dimuku. Kulonda kubuli muntu kudisama. Ahehena hauna disamide. Ni yoka ya mwiru mlangwanyi dimile. Dichinzambi ni ndi haka kuteja kuingira mwiru. Hadei na nzambi unatrambi hini. Yami. Unatrambi netu. Yenga. Dichi nei muntu wako mtene nani mkwa kutramp. Ila ne muntu kutramp. O muntu wa muwahi. Nehe mwana. Muntu wa tamani. Yenga. Wateri kutia kwa na muntu wa trambanga. Nehe mwana. Dichinzambi chidina dei. Hana kutia kwa wako lubundi mkwa kutramp. Yenga. Kuiji. Nei nzambu kusompesha lelu hansangu ya kutwamba huku nyingandi kufana mlonga ndikufana mlonga na twambi hiwarara ko tieni rejo kumuna kuyachi na wahi muna dilongesha na set bag mudinichu nyemba iranga china padi kuwana anga chikudilongesha inokanda mlongo kumuna imne byeni kufa kuna telefe wana kumuna kuya dim kada himo kafunta niko mukala wenu muna yenga eko materi kufira ko kana kumuna chine una foka yakuti nzamna longesho malunganga hii ayedi odikalunga nije dake odinawa ni wu ne muntu na afuyi munshi na kwa mukalo kuishi ni yodi muntu amani kubudu muntu atama ndi muntu atama munshi namwe kali muntu atama bro kubora kuirisha kukarakara ndi yanzambe okay neni kuinza kudena amundu muntu atama kutiyanga kumtima we yakana cye kutama dichi yodi muntu amuchiti nyuma mwaindo atama ndi wamwa munshi namwe kali muntu amani ne jikuma ayedi mune kali muntu amwa wano kwesekeje na chira muzatiranga nzambi niri munyo muzatiranga nzambi yowa kuzatazatane kudinyindimu yako ku kumaha chechinja maha chechi wayanga yenga mwana okay chinawa yumanyi kwao ku na kurombera nzambi kuseva jidine umpenga na udi campaign yenga mwana osonza ambaka kutonga mwa udi campaign anecho yenga mwana okay mukolo mpi udi muntu amwa udi muntu atama ndi muntu amwa munjira nimwe kali muntu amwa neje ndi kwima yedela isatu kwa nne kale munjira yayiwa Rwanda neruka
kurombera nzambi. Maromba kudi nzambi. Yuma nyikwaho. Nakumukarakera ndi muyini. Ndi muyini mwamukarakera nzambi chechi. Kudi yume chipomperi adi food eje mana okarakara. Makarakara yume mchidi. Kudi kuya kuzata kuma, kudi manyanga. Kudi kuya utumba kubaga chenye kudi manyanga kabaka. Onyi ndimu ya chechi. Yeah. Di chinzambi ne unafoka kutonga uchikondo akengiri mwiko. Yeah. Okay. Mukuhanda kwenu mweya ode chuma cha mkwenu hela ipenso kushiko hela chuma na bugu la chini hela chamvwa china adika ande ni kuchia china nera dia to adika anda yo kuchechi hela ode yeah ne muntu kusenda chuma che cha kula lusesi ko muntu kumtene ne hi yikombe yeudi ndi yikombe munjira kwera china senda chuma chini bro wasenda ode chuma cha mkwenu yeah mukuhanda kwe watamba ode na twamba de unatamba pampanga hi mapampa kutwamba anavuri ndanda ke nukuvura anavuri dichi muntu akwira umutene imwa kutwamba chinga twamba kanga hi tukuruka wa kamuho necho neni kwinza kude inami amijina damu ya George eno ya muwana china twambi kude nekadi twamba diche udi nirwa twamba de kakavura Udinye ndi mukagutwamba dichi muntu omuwahi nateri gutwamba ne muntu omuwahi nateri kwiya ne kwiji ko mukuhanda kwechi ikombi wekala muntu omuwahi ne indei uri muntu omuwahi ne mwanta Yesu nindi hanu heseki kosu omuwahu chinganyi nzambuho ilange maleji nene mudi antwama wa dichi akachikane nanzambo natwambihi iye ya mama mlonga nzamini ko simu waho kuchinga yenaho yenga dichinza mbu atwambiri cyabashe nindi ko simu wachinga yenaho inde irange manaje nene mudan twama wayi mulomo ira wanyuma yatama nzambi nindi mukanda wa Yakoba nawo neyi ukuhemba nshimbi jeje maukanganya yimuna kanganyije jeje dichinza mcheka sompesha ehansangu ya ukomi ni kutwama poka yingando akafana mulomo nakafana mulo ne unafui mukalungandi waka kudinzana kaya mukana mulo nendira mulonga ndwa mukaro ne udina mulonga ete chine weya ode watwamba ode nzambi chinga akasombesha akakutwamba ne akakwira yuma yejima yata mukanda wa nzambi nawo ni amakombi ni akakutwamba yamba kengira muwanta wa nzambu tinatekanya chaka kusombesha inzambu akayingando akafana mulonga chinacheshi kufana mulonga mwana chaka kusombesha inzambi ansangu ya ukombi ni kutwamba wakayingando akafana mulonga nakafana acho mulonga mulo kwesikeja muyeno yuma nedi mundi muna twamba ngenga kufana achirane imwa eona oshine wa twamba dichina udingisha nga nzambi ana ateri twamba mwana woshi chinga muikala mwe nomo na ulokwanshi dichumanyi ulokwanshi diku mulonga wa kutwamba mulonga wa machuka mulonga wa kwiya yecho aterera ku kufwa ona muntu nafu ikumuna ko ya mulonga wanshi ishidi chinga ile taku kufwa dichaka kusombesha inzambi mwante wakayinga wanyu wakafana acho necho mulonga uranchaka fuira nacho neyi kwa na kurubura china shidi jamine nakafana acho irane na juruburi nakafana acho wanyu okay chuma ncho atela kwira kulonda nzamba kaburu kukutene na kuhala hilo kaburu ku ya mukalu chirudi nashi na kuwashidi watela kwira chuma chini ni tiko dinza niruburishi nashi dijamjeje maji kwa tukumfuma jiringa jifu unatela ngakurubula nashi je kudinza natera kudana kena kudinza wadana kena de kudinza yeah okay nei ana ukwati na mulongo na je mukwenu ya mukoti ona nsompeshi hakusompeshi ne witeje ne nafu na mulongo netu yenga mwana namuja ibambu dam atera kukwana kenachi ne mulongati kuranda napwegeshe mashi amkweka mulonga sone kanshimbi nawo muntu kusha mukwa chinga kwira ngai kumujani yene chikumujani babesha ne kudi nshimbi ichira chuna aje mukwenu naputoring nshimbi netu unakotori nshimbi ichine okudana kenero kwena kuichira mugade nanaona muntu udina kusompesha ona nsompesha watere kukwana kenachi akai mulongati uranchinchi napwegeshe mashini irange unawo shine ne okudana kena kudinza mbuko kwana kena ukungana kena kwesikeje na shidi chikwawo shidi chikwawo chamuchidi
chidine china kupanga cha kutwamba cha ukombi nzamba ateri kwana kena muntu kudana kena kutiena mulonga mukando wa Roma chapter 1 verse 18 now kuzwa kwanza ambi kudi hada ntwela nga yuma yatama yatwambanga atukananga eyanga yuma yakwa nechude lichinenza ambu kusompesha lelo na ukwati na mulonga wanshidi kutwamba nikuya chiti kuna kuya munka ukando chinatekani dichi ni muchota cha nzambi cha nyulonga mudi kusompesha na kusompesha de hanu hudi nindi udi na mulo icho chunete ijine okudana kena kunshidije unete jo muna kumwena inza nindi udi mukwanshi ichine okuite jo muna kumwena inza ambu kwana kena chi inechi mulo kudumulo anasura kide munshimbi anzambi na kuya chinji kutwamba chi eyo yuma onayiride dichuku kwana kena nga akai inde mwantu mnatyo insa tunaiti mwana ne inzambu kusompesha okuyinga ndikufana achi enga dichitien satana na kukenga mtongo joki ne kwiji eno akudana kena kudi nzambi mukuyi danga mnaire jo wala ari mukuyi ngako nzambu wazo wa helanshi muna mukoti anakuwa na mulongo dichichuma ncho atera kuila mukoti ni anakwati na mulongo kulonda kusompere mulonga we uyingi kumenso ansompesha kwasikeje na warara mchidinyi unaja mukwenu hela unei anakuandera mulonga na unei chacheni akuila kwa anakeni muna mchota cha mulongo watera kuila yumanyi na tera kusenda insa ujamdu kwasikeje na kushimuna mwarara wanzambi na mcharara insa uja kwa shinawo enga muja dichako kwa anakeni ne aha ilanga nei ukulanda loya mchota cha nyilonga akusendera nikukala kwa equation kulonda ko hoshi ni mulonga we nacho chikuyinisha neto neyo na loya na hoshi mwalala hela waja mundu ona loya akuyinisha ni sompeshete jani ndenga imuntu diwana necho akuyinisha ukudira hato hela na kweti ntanga yawo wafwa waja akuinzana akuikinyilonga ukufwe ne mwana mulonga kuchota cha nyilonga mulonga ko kosi dichitien muchota cha nzambi mudi ihaku kalene kuno mwana muchota cha nyilonga cha nzambi mudi ihaku mudi mwe haku mudi mwe oko hakura nyilonga mwarara aha dichiwe ihaku mudi muchota cha nzambi muna mwiruki tuna mwiruki nyero kanyero want iwo udi muchota cha nzambi una kuhakula nyilonga ya wantu hinyi kanyero man kanyero ichina dindi hinyi diche insa kanyero ichina dindi hinyi dimuntu una utiansa mukanda wa Timotheo mchimu chapter 2 verse 5 now dimulonga kwekala nzambi umu ni haku umu mukachika nzambi na wantu yena hi muntu wa Kristo Yesu mumti ichina dindi ila dindi hinyi Kristo Yesu ne kali haku mulonga mulonga wa afwiri anshije asonekele munshimbi anzambi na chakadu kupwekesha mashikosi kwa na kenanshi nishidi mwanta Yesu wenjira na maseki na kufira hanshidi je wafueteri mkudu wanshidi wejima umanishidi hakuluswa washe nindi chinamani to chama ni chumanyi mudimu wako kwa na kena na chunshidi je mudimu wako kwa na kena na chunshidi je mwanta Yesu eri ngahi umanishidi ni mudimu wako ngana kena na chama nshidi ja mwanta Yesu eri ngahi umanishidi ichi una ateri kumfueta nzambi chuma kulonda uyu muyuru nizamudi na kuyinisha antu akumkwela ho mwana ndiye Yesu muchota cha nzambi ihaku di Yesu neyo ku yakudi Yesu ukushikisha kudinyi kudi nzambi nyilonga yako ira ngahi akuyana kena ilanga neyo ditwale yawe ni kudi nzambi chakubula Yesu kushikachi mulongadi muronde nanshi indine iwu yakudi nzambi kuitira mde Maria kubula kushika tarako neyo yakudi nzambi kuitira mde Maria kubula kushika inde mwanda neyo yakudi nzambi kuitira mde Maria kushika ndene kushika mulongadi kurandi kuna ashikide chinsa uche yes Maria diwe kade chinsa uche ni Yesu ikwafuni ni Yesu ngamo okay na akachika Maria na Yesu tachihinya na maseki tachi Maria mwanta tachihinya akachika Maria na Yesu Maria ilanga mnawo nakuire chinam dimwani chinatekani mukano wanzambi nawo tachi Yesu mulongadi Yesu di nzambi dichinsa uche mukando wa 1 chapter 1 verse ya 1 now atacha adinga izu dadinga nanza izu dadinga nza zambi wona wadinga izu wadinga nzambi hinyi Yesu inzamba mulenganga nzambo ekera na hata chikirai mumukanda wa chimwekeshu anasone kinao Yesu ni ndami ya mitachi
Mwaneja neno wakachika Maria na Yesu tachi Maria. Ila mkanda wa nzambi nao Yesu di. Mkanda wa chumweke shumanta Yesu nindi. Yami amitachi yami 10 na yami alefa yami alefwa yami omega. Ichi mazwi mnaoshi neno Maria na Yesu tachi Maria. Una twambi hii? Yesu. Unamone ndi? Nga. Ilanga aitangishanga nao akachika Maria na Yesu tachi hii. Tachi Yesu. Nao Maria. Je Maria. Necho ndi. Ilanga mkanda wa nzambi na tachi hii. Yes. Dichuna gosha walala hii. Kwa itangishanga wendu mkanda wa nzambi. Mkanda wa nzambi. Aha. Dichitie ne Maria ne Yesu di tachi. Akachika Maria na Yesu matero kwerera ani. Kwenda makayi mu yuru. Yesu. Ni ukwerera Maria okaya kudinza. Ne. Mulongadi. Murohe mukakotwama. Mukanda wa nzambi nawo antu age mana avulumu. Ni Maria ni neyi ni nami tuda akakuvulumu na. Mukanda wa yuru chapter 1 verse 14 nawo Maria wadinga kambanjika mwanta Yesu. Wadina kulonderani. Yes. Dichene neno akie kushika kudinza ambo atera kulonderani. Yes. Atera kumukwerera Yesu necho. Kumukwerera kambanjika anyi. Yes. Bai kambanjika Maria. Angantwanga imunu mumpata adina kulondera Maria. Amavuru necho. Anajimbare unajimbe shinyi. Satana. Kulonda buri kumona cheje chansangwe wa mudi Yesu. Yes. Dichi Yesu di hapo ya nike nina verse twatanga nawo. Mukachika nzambi na wanchu mudi hapo ijina dindi hinyi. Yesu Kristo. Ijina dindi hinyi. Yesu Kristo. Bai kanyeru bai Maria. Dichi neno akinga neo gashiki kuyuru kudinza mchiwitira mndinyi. Ndi Yesu. Mwante Yesu nindi mukanda wa 1 chapter 14 verse 6. Ninda aminjira ni walala ni wumi. Ko simu nchini mokwenza kudinyi. Kudami. Kudita ata chinga kuitira mndinyi. Yes. Dichi A. Neno akene okashiki kudinza mchiwitira mndinyi. Yesu. Yes. Chinateka nena kwecho. Dichi hakuyila uyikudinza ambo atera kwira chumanyi. Atera kuitia na kwere. Atera kwira chumanyi mwana. Atera kuitia na kwere. Kukwererani? Yesu. Mulongadi. Kwanya mkwere Yesu kunganike na shidijami jina ukona. Ilanga mavura afumishanga Yesu yipishawinyi. Maria. Ye mama Maria, ye mama ya nzambi wenda utulemberera ye twakwanshidika tataka nifuda kufa kwecho. Amen. Mweriko kuloma. Kwa longa. Ne mwana. Bila makwiromba ode necho. Anga kwiromba ode? Ano kwiromba de mwana. Makwiromba ode nene. Chalonga. Ne mwana. Dichoka mkwera Yesu ifukwe. Efukuda rero. Efukuda rero mulongadi. Kwanda na mazwina ati. Naudi. Anatweshi kumpuruisha. Anaswe na mazwina ati anashiki kumuchima wana. Anaishi kumuchima munjirani. Witira mwima mtweranga. Kwete muhitira yume chuna kuira. Kutwamba na kwiya. Ira ne kumkwera Yesu ndi kukwamu. Mro wapweke shirima shinde akurusu. Amushikire muijamu. Efukuda mtisa chuma nchamu ikeni. Wasaungiri. Kufu. Ukolo mpi yenu mwaka mkwera mwantesi fuwenyi. Yoda rero man. Mulongadi. Mulonga kwesikeje na mazwina atiana atweshi kampurisha na kuya muwomu wa. Mazwinyu na atirero wa brade kutia. Kwesikeje na mazwina atimu mukutwamba mukitera mukombi mukamuyuma mutuna kuiranga. So fumifukuda rero man tunawo shindetu nzambi asweje kungana kene mushi. Aha, di chimazi unatena kuleji na akwilanza ambako anakene watere kule chumani. Na atera kuitena kumukwere. Na kushia na ukwerera nzambi na kushia nshidijile. Nzambi yona cho shudi chwala kudi nzambi yawe. Ine. Akachika nzambi na netwa di hakuijina dinde henyi. Yesu. Dichene yoku ya kudi nzambi straight waka ya muyuru. Nemo. Kinga witira mdinyi. Yesu. Kinga watere ukwerera. Yesu Kristo. Mulongadi. Mulongadi waka nsenda na kuntwara. Chuma ncheri Yesu ade konda kaburuku ya mukalo. Mulonga ntufuirira hakurusu na utupwekeshera mashindi. Wafiri hakurusu. Chuma nchameti shirafu hakurusu. Watufuirira nshidije twe. Ukombi. Twamba ina nsangi muna tenene. Yesu waifirira hakurusu. Dichitie ni mkanda wa 1 chapter 3 verse 16 now. Chaswe sheri nzambi. Kenga pata munu mwishina wa ani ni mwandumu. Umu. Rwanda mutumu kwera haka yetu umi akaburuku no. Disho verse waikuwerera mchima wendika. Na ikuwere. Watera kuikuwerera. Mulonga di hadu wamu. Wejima kukuwerera Yesu. Tumu ahanya. Kano. Akanonga. Indi muntu kukuwerera Maria. Wakanonga ndine. Wakanonga. Mulonga. Indi muntu kukuwerera Muhammadi. Wakanonga ndine. Wakanonga. Muntu kukuwerera Ami. Wakanonga ndine. Wakanonga. Wakanonga mudi. Mukalunga. Ni mwijia. Yakachena no. Ichena ako etu nasakira mpinji yenu. Kulomba kwa aminami. Mutu eshipanu kayuma ichu na hoshi. Yesu di ichamu inu.
Di mwanta wafira akulusu kola nshidi. Amujikiri muijamu wasaungiri munka mudafu. Wejima kumkwerera Yesu kuhana. Maria wasaunga mukufa. Ne. Amna nena afuna kusaunga mukufa nango bujana. Ne. Ilanga Yesu wasaunga munka mungo bujazi tata. Mukufa kulumbula nawo hinza. Mlonga nzambi diudi nango bya kusaunga mukufa. Yenga. Mwanta Yesu wafiri antwa mwini nawa kuna mukumi dechi na umani ilanga amujikiri muijamu ifuda msachweli ngahi. Kulumbula nawo hinza. Mlonga wadinga nango hadi kufa. Mwanta Yesu ndiye nawo dina nsapi. Jakalunga nukufa. Kosi muntu na atweshikwenza kudiyena kulonda afuye akayimujida dake Yesu. Niyo nenzi kudi Yesu naha. Handi. Ichiweno wakumkwera mwanta Yesu anakore. Dichina ilembere nami era chumukwenda ndirongeshe mulo kufa kuna teri kuinza. Mwanta Yesu nawasho mkando wa 1 chapter 11 verse 25 nindi. Ami amchisangu kiru ni wumi. Muntu weji maukunkwere lami era wakafuwa kere ngahi wakasangu era wakahana. Iranga ne kukwerera Yesu wanyu kwerera muntu wa chengi. Hano wa maseki era Abrahama, era Maria, era Yosefu, era ne unafuna mbuki nanza. Ichina ilembere bayi muiteji ntangishira satana iruwanye shuko anukeno nenu Yesu de injira de yibumi de yiwalala. Kosi muntu no mukwinza kuditata chinga kwitira mudiyeno. Mulonga yena wafiri wa handa di yihaku. Mulanuka na mazu. Ihaku inyuda akachika netu nanzambi. Yesu. Ihaku inyuda akachika netu nanzambi. Yesu. Ichimukwerere mukuhanda. Mudugu na ruyu era mazu mukekosha mukumisha. Mwana. Mazu nyumukole jantu adina kuitira chaino mpinji akakukwerera. Atera kuireja mukwerere Yesu. Mlongadi yiwarara ninjira kosi muntu ukuya kuditata chikudiyeno. Mwanta mazu nyawo kumisha yumukole jantu ana kuitira chaino mpinji. Mazu kutubu isteri kuireja. Awana kwerera ngudi Maria. Ila tukire ne tukwerere nunyi Yesu. Kwande Yesu di yere tumwani kwendere kwiranga chikwete kudi Yesu ira nene akayi. Ngoni Maria wakwerere Yesu ne. Ichine twatero kwerera anyi. Yesu. Lord wachulengeri. Yo 1 chapter 1 verse 10 kosiyuma yale ngero na maseki. Yakadiena ku irenga. Dikishima de walengeri nyitondu ni tunyamani ni antu yodi muntu netu. Ina mndi muntu. Atulengeri kudi Yesu. Longa hinza. Nzambale mena akwetwa ayende chachwa. Netu na swesho mwana kusagira amazu. Tuna ati netu nzambi tunasagirira mwana. Yesu mwana. Mwana ufite mwana. Nzambale.